Nizeye yuko mumeze neza. Igicamunsi ni igicamunsi kitari cyiza. Hariya ku Kivu impanuka yahabereye yari iteye ubwoba abavandimwe. Mwicare musenge musenge musenge. Ibyo ndi kubona muri ino minsi ni ibintu bitoroshye. Biravugwa yuko ubwato bwavaga Iminova bujya i Goma. Biravugwa yuko bwari bwahetse bimwe bikabije. Abaturage ati nimudutabare nimudutabare. Biba birebire pe. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bibabaje, namwe murabibona ko ubwato bwahanutse, namwe muri kubibona. Ikigaragara cyo byari bihetse cyane pe. RDF yabaye intwari, ni intwari koko. RDF yahagobotse, niyo avuga ko ariyo ya mbere yabanjije gutabara abarokotse. Avuga ko ubu bwato bwari buhetse abantu barenga 100, kandi mu by'ukuri bwemerewe guheka abantu batarenze 30. Bikumva yuko bwakabije, ubwato bwakabije bwahetse abantu benshi. Uyu ni umwe mu babashije kurokoka, ari kuvuga ukuntu ubwato bwihengekeraga uruhande rumwe bagasubira ku rundi ruhande, rukongera rukihengekera ahandi, bagasubira ku rundi, bigenda gutyo. Byageze aho ngaho ubwato burazima, abaturage baratabaza, namwe murabibona. Abaturage bahuye bahungabanye. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bibabaje, nawe urabibona. Guhungabana ntabwo byabura. Kubona umuntu arohama nta bushobozi ufite bwo kujya kumurokora, wakora iki? Ni ugutabaza ababishinzwe, abifitiye ububasha bakamutabara. Gusa abaturage bahungabanye cyane pe. Ati mudutabare, RDF irahagoboka. RDF ni intwari. RDF niyo yabaye iya mbere mu kuza gutabara ubu bwato. Biravugwa yuko n'abarokotse ubu ngubu bari kwa muganga, bari mu bitaro. Bwageze aha ngaha burazimye, buzimye buramanuka.